Birinci hadis an Amir radhiyallahu anhu قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى مشبهات استبرأ لدينه وعرضه. Bu hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu hadisi. Nu'man ibn Bashir degan sahabaların içindeki en yaş sahaba. Eng yaxshi sahaba bo'ladi, o'shalarning birisi Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda aytgan nuqamin deydi. Al-halalu bayyin. Halal ochiq aytilgan, ochiq ko'rsatilgan. Qur'onda Alloh taolo, hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitbarligini ochiq halolni bayanlagan. Wal haramu bayyin. Haromdagini ochiq. Hozir o'qitamiz haromlardagi no deb, Alloh taolo Qur'onda ochiq bayonlab o'tadi. Va baynahuma mushabbahat. La ya'lamuha kathirun minan nas. O'rtasida shektu narsalar bor. O'rtasida shektu narsalar bor. Ani ko'pchilik insonlar bilmaydi. Halal bilan haromning o'rtasida shektu narsalar bor. Ani ko'pchilik insonlar bilmaydi. Biroq faman ittaqal mushabbahat istabra li dinihi va arzihi. Kim shektu narsadan o'zini saqlasa, al o'zining dinini, jana o'zining obro'yini saqlaydi. Kim shektu narsadan o'zini saqlasa, al o'zining dinini, imonini, jana obro'yini saqlaydi. Va man waqa fi shubuhat kara'in yara'a hawla al-hima yushak ay waqi'ahu. Andan keyin hadis bilan aytib o'tadi. Alemi kim shubuhatga tushib qolgan bo'lsa, shektu narsaga boradigan bo'lsa, al bayag'i tiyu solgan yerdagi qo'ychi siyoqti deydi. Tiyu solgan yerga borib qo'yini o'ttirgan bo'lsa, qo'yi tushib qolishi mumkin, o'shaga kirib ketishi mumkin. O'shondayla shektu inson, shektu narsalar yegan bo'lsa, oxiri haromga tushib qolishi mumkin deydi. Tushunarmi? Hadis bilan desanda ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Hadisni ayağında aytadi, denede bir müçe var deydi. Eğer o şol onda olsa adam denesi on болады deydi. Bardır on болады deydi. Eğer al buzulsa denenin barı buzuladi deydi. Ala ve hiyel kalb, al jürek degen hadis. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu bayandagan. Demek hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytib ketdi. 3 hükümde aytdi. 3 neseni aytdi. Halal, haram, şektu nesi. Halal dagın şariatda açık aytılgan. Haram da şariatda açık aytılgan. Ortasında şek şubhalı nesneler var. Yani şektu nesnelerden emne kılış gerek dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misal katar, misal men düşündürdü. Hima deb atat bol jerde. Hima degeni jahiliyat doğrunda İslamga çeyin bayağı baylardın, xandardın özlerinin jayıtları bolgan. Mal jayıtları, tö jayıtları. Tosып algan, aga hiç kim bargan emes. Aga jakın keken emes, alыс jerde gana mallarını, tölerini ottotkan. Kim jakın barsa aga düşüp kalgan, kirip ketken. Bayağı baylardı tosып bolgan jerine. Düşünüyorlar mı? Kirip ketken bolsa al ne kılgan? Jazaсын algan. Bir ödün tosып bolgan жерге kirip ketedi, jazaсын algan. Kuddu şol misal arkылуу Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşündürüp atadi. Allah Taala'nın dagın hima tosып bolgan çekteri var degen. Çekке jakın barsan sen haramga halaldan жүрүп haramdan çekine jakындап kalsan haramga kirip ketesиң деп atadi. Keyin Allah'ın azabına düşer bolasın deydi. Allah'ın taraftan jazaga mustahik bolup kalasın деп atadi. Oşonun üçün siler şektu neslerden emi alыс bolgula, şektu neslerden özüңөрдү tыйгыла деген hadis. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin ayağında olsa halal jegендин пайдасын айтып атат. Halal jegенде эң биринчи адамдын жүрөгүнө таасир этет. Haram jegенде дагы эң биринчи таасир түзмө-түз адамдын жүрөгүнө таасир этет. Oşonun üçün halal жесең жүрөгүң оңолот, тазалат. Жүрөгүң оңолгондон кийин иншалла бардык жагы жакшы болот. Денең жакшы болот, ибадатың жакшы болот, бүт баары жакшы болот. Ал эми харам жегенден кийин денең жүрөгүң карайгандан кийин денең караят, оюң, фикириң кара болот, бүт баардыгы жаман болот дагы сен эмне караңга батып кетесиң, өзүңдү жок кыласың деген хадис. Ошонун үчүн халалдын пайдасын да айтты, ортосундагы шектүү нерселерди да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде баяндады. Demek Müslümanlar bir gana haramdan saklanmasdan keyde biz haramdan sıtkarı şektü nesillerden daha saklanışımız gerek. İstabra ali dinihi ve arzihi hadiste geliyor. Kim şubhalı nesilden özünü tıygan bolsa al özünün nesini dinini saktayt, imanını saktayt, cana özünün abroyunu saktayt diyor.
Ошон үчүн харамдан сактануу ар бирибиздин эмнеген түзмө-түз милдеттерибиздин бири. Ошон үчүн уламалар бул хадисте айтышкан, бул исламдагы 4 усул болсо негиз хадистер. Ошонун бирөөсү ушул хадис. Харам халал боюнча хадис бул исламдагы эң негизги хадистердин бирөөсү.